Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Dramatips TV. O naretan kaka? Ay nananang, makabrodak mutlangan. Ay kat, may sa ti kaya ta sa wunday ta anak. Anya nga ti kaya ta sa wunday ta nanang. Bagnang tantun Ha? Apay kaskarina nanang. Agriga takpay Kun mabayag pa'y amayurnungan ta ti makuna pagbaknangan. Ay isaan man an negative ti panunot mo Roseng. Tapno bumak ng taadagos kanayon positive ti utek mo. Unay daytan kaka. Nala, ingkay saganan dagiti daduma pa'y akasapulam para iti padagabrod mo. Into pa'y mutlan mo may abulan nanang. Excited kayo mutla unay. Ay talaga isungay tapay laang kat arapa apakon no kasanunto kadakkel ti balay ta. Kano anya modelo a balay ti paramid ko. Ay na. Di pala napisaan piyak. Nagbilang kayo nanang. Unay daytan kaka. Napartak magti palang i-process ti ahensya nag-applyan ni Rosingan niya. Ay talaga amumutin pidraw. No may ni Gracia. Talaga akasla ubbog nga agburayaw. Ay, pagyamanan tayo daytay ti Diyos. Ta nakalabindisyon ti impay na kadakayaw nga gina. No dadumaket. No adaw. Malipatak pa yun ti agyaman. Gaputa excited ak launay abumaknang. Madi nanyaman tiyan na kada tayo anay mbag. Sagot ti Diyos dayta arumbeng mo't na pagyamanan. Ay kaun mo't kaka. Agyaman ak tulat tamot tin Ay nakakaaya. Nagsaya at tunga tamot tin tibiyag ko nga agtugtugaw latan anya. Dumakil siguro ti bagay. No, agtugtugaw kalatan ako nam. Saan la dumakil ti bagay? Mabali na maataki ka pa ikitin Unay daytan kaka. Mangirurumun kamat. Saan mahit? Ngam no awan ka no ti exercise tayo natataengan. Kan oray pa dagiti ubeng. Nakapsot ti bagay. Kan makaurnong tayo ti sakit amang pulat iti aangsan tayaw. Unay daytan kaka. Maustel ko nam kadain. Ipino tamot may mayat mo't laadengay. Unay daytan kaka. Unay mo't taninana dadang. Nagbalin mo't tan analastog launay. Kat awan pa lati mabalinda no labsan ti agsaw. Bagus tamlatan, Robert. Kasta ti tao. Adagun daway palangguad. Tay palangguad na ti adaken kuana. Tirigat na nga ron kat awan pa'y matlaken kuana nagiti banag a pagpalpalangguad na. Kasanong tulangan no nagunod na nagiti banag nga ara pa apan na. Ti pa'y kat nakarkaron taon. Pirminton a kinaagraraman. Ayunay daytan kaka. Dillawag at talaga na diya bakit? Kasilang ni Roseng nga anak na. Apay, kaasi ako nam. Una, tayo so ti agsagrap iti pan nakaibabain. Gapo iti kinaagraraman kan kinapalangguad ti inana. Apay, kat nga iso ti agsagrap nga. Kat ambumat ti tao anasingpet ni Roseng. Sa nakas iti inana. Ay, unay daytan. Ni mutruseng to'y umawawag. Hello, anak. Apay, imbawag ka ba't? Agi patulod kaya? Intun bigat nanang.
Apay bigat pay lang nga, di pay laitan. Excited kayo manan, ako nanang. Surwon tayo ka diti aguray. Adamo lang nga ron disan. Aguroray ka pay lang. Ay na, ni nanang talaga. Manungay ti pawit mo anak. Kajiswildok ngam kagudwa pay laang nanang. Na, apay nga ya gudwa ka libre ka mo dita. Ti kayat ko asawon nanang, itinag ko para iti utang ti kagudwa. Iso ajay laang kagudwa ti mapan kada kayo. Anya nga utang ti bagbagam. Sa anak ko maanak ka umay dito balasyo taaw, no jak in collateral data dagakin balay. Iso abinulan mo't atin nagak. Ayun ay daytan. Apay nga kasta. Kalpasan ko maati makatawan sa dagsigay. Awan mabalin ko nanang, ta kwartada mo timpabulod da. Iso pasimplien nyo latan ti adda ka bibiyagyo. Aging ga ajak may wakas ti utang ko. Ay nakasanulangan nga'y dagiti badbado sapatos kada alahas nga order ka. Di yu pala naw awat ti sweldok, rinugyan yun nga inyutang. Ngunay daytan nanang. Ay sana mabalin dadang. No, anya ti tulagan na pisa. Isaw ti panagbayad mo. Unay daytan kaka. Walang patawad kayo ba? Kano, hindi kan ti palugit ang makalawas. Ita, tumawar ka maran. Awan pa'y nga rudmat. Kano, damag ka. Nagpawit ni Roseng, hindi kalman. Kurang mat ating pawit na. Tagbaybayad pa'y lay ti utang na mat. Malagayam. Apay nga rin mutang ka ngay. No, awang magayam ti pagbayad mo. Unay daytan dadang. Ano sa muna nga iyuray iti umay abulan. Mabiit lang nga orayin daytan kaka. Daytan nga rin tiriga na. Ano, aguray ka iti pagbayad ti tao. Ka nakapapaot na panawan. Angam no aguray ka iti maitid nga order kat awang pa 24 nga oras adan. Nagpartak ti umutang. Ngam nagbayag. Tiyagbayad. Apay akasta kayo kaka. Aduunay tinasauyo kung mamanupay la tinasaok. Ibagam kida intik saksual daw, panagbayag mo tam na maok. Awan taon, tiks-tiks, tinsawn ta talaga masurod ako na yan. O, day-daytan kaka. Apay ngimawag kayo iti messenger nanang. Bumali ka man, iti ipawit mo. Adu tagsingsingir kanyak. Masurunak laong na yan. May stressak. Anya aya, dagita asing singiran da nanang. Dagiti utang ko Kat, utang yumot gayam. Apay nga masurun kayo. Je agsingir ati masurun. Ta mabannog nga magsingir. Kalpasan na, awan lang arudin ti maalan na kada kayo, da kayo pati gumura. Madi ati kasta nanang. Ay masapo lang mawatan na mo't ati, kuamot. Awan nga rin ti may bayad. Tirik na damot kat kastoy nanang. Maawatan mo't kumadjising singirat no apay nga agsingirak. Kunana mo't Anya, Narigat tagpautang nanang. narigrigat nagbayad iti utang, ta maka-stress iti utak. Ad-adda may stress ti utak di agsingsingir no awan apulos ti masingir na nanang. Ulawon nakmanan ako nak. Ipaw itan nakidain tap numalpas ti parikaut. Unay daytan kaka. Ada kayo manan. Di kan mas daaw, no apay nga da manan. Natural, tanda mo utang mo. Isaw nga may kasingiran, nawatam. Agteks kayo pa'y sakbay nga umay kayo. Ay madi Anya tamo nga no, agpambarkan ka, no aglamang ka. Anya, unay daytan kaka. Wala, agbayad kaan. San pa'y lana danon mat, jay imbagak nga aldaw kaka. Sana si kati magikidang, no di siyak. Tasyak tagpapautang. Nawatam. Unay daytan kaka. No, di kag bayad. Ay, ag-pull out tak iti gamit mo. Anya kumangay ti ma-pull out mo kanay. Awan mo ti kagamit-gamit may. Pull out tak ti barayaw. Unay daytan kaka.
Day, si kamay ti masamat ka na lang. Wala kakata, inakman irwan niya ikwarta. Imbang manta ado ti kwartam. Ay, talaga ka sa tinaga sa tatao kaka. Ado, ti sumangbay a pagsayaatan. Iso nga, inda mamutag pa manicure, kadag pa pedicure, kadag pa riband. Ay unay day tangkaka. Talaga bili, bakit ikano ti kwartam? Sa lasing 50 ti manicure ka na pedicure itan. Manicure langan kat sa ngagasaw. Kastamot ti pedicure. Sa ti riband kat 3,000 sa. Ay, unay nagadon ti kwartam. Anyat sirbiti, adda abroad na nga anak ngay. Nagpalangguaday. Ay, ada kumamot anak ka adi abroad niya. Awa mo't paglayngan di anak mo ngawing kaka. Ay, unay day ta. Adda ka manan, kaka. Ray, apay, nakaskas daw ay ati kadak. Apay ayang adda ka manan. Apay naglipata maut nagsingsingirakin ka. Awan pay nga rod. Kita ka na ka manicure ka na pedicure ka. Kas kada nakariban tabok mo. Ibagam kidain ngawang kwartab. Utang dagito'y kaka. Ewan bibiyang ka. Utang manunukas dagita. Agbayad kan. Tano saan. Pull out dagiti dideng kada hiro ti balay maun. Unay daytan kaka. Nana, di magasak dito balayaw ta amok nga ado ti kwartayo. Ay, nasa umaon tadi abroda nga men. Amok na ita nana. Isa, may kayo man lakwan iti dadakla sapsap. Fresh na fresh. Nainas. Sa anak nga agsid-sida. Kadagiti kakasta sida. Ha? Nagpabasit. Diyak lapagadano ti kakasta. Pipiano, tilakom ka datay yelo pina 3 kilos. Datay pampano at 3 kilos ti may salaeng. Wan may salang ti kumilaw. Wano ay dagiti bagaos kada tilapia may sabukon laeng ka 3 kilos ti kumilaw. Diyak kaya dagiti babaset. Saan na ka naruam ka dagita? Masiita nagtupay. Nataktak ako nana. Nubila mo ito na di istoryayaw. Di kayo malagay ang mga lang sa hektaryan ti nadanon ti bagbagayaw ti kinaatidog na. Ay puna na itan. Nay, si kamot ti lumabas kakapedraw, nagapuam. Di tawa ay napanak man nagsayot iti kuros. Ano tinaalak? Ano magay na kita? Nagbabaset? Ilakok naimas na kita uy. Ano ti mabalin mo lutuin. Babain na iti kuraos. Ano aputahe ti pagbalinan na. Mabalin pa ya kilawan no kayat mo. Naimas Ay nakaka. Sana lang agsidsida ka na kita babasita malamlamot. Maidalanak tupay no kasta kababatet. Pipiano na kita mo nagdadakala pa daw kakasta. Ay, nanginadagi dyan. Kiluam gan. Umabot iti pitugasot ti may sakilaw. Pitugas o lagayam. Naglaka. Awan pa'y 5,000? Uray daytan kaka. Ada ka manan. Ay, awan na tado pa yung drama. Irwan mo ti pagbayad mo tagdadarasak. Amam, kaka. Diya kaya takasarita daytay tao adumanaras. Ta maestresak. Unay day ta na kinagraramam mo dadang. Agbayad kan. Awan, ti pagbayad ko. Awan manan. Ay, aguray ka man. Boys! Apay, nay. Apay dagita lalaki ngayong kuyog mo. Umay da pull outan. Wano tas-tasan to'y balay mo. Taysun tirakok. Laglagi pa. Nga da pinirmaam ide na minsan. Ano awan lang tati pagbayad mo kusat-satek to'y balay mo. Ay unay daytan, kaka.
Nakaawag kayo man nanang. Kaano ka nga gipatulod? Amo yung ti Aldaw ti panagipatulod ko nanang. Naiyutang kuntis Wildom. Iso bumali ka manen anak. Na-overbali ako nanang. Kanagsakitak. Inton agimbagak kat pagawidan akong ti amok. Ay kasano nga ruden nga dagiti utang ko. Agraman ti naiyutang abalay konsular. Nakabayad akmet kuman No saan aga po iti kinagastador yun nanang. Di kay samot maasyan kanyak ngagparparigat dito abroad. Laklakaan nyo mutan ti kwarta. Kat nagrigat nga itrabahuan. Awanan nanang. Makay patuludak tumanan kalpasan tinum abulan. Tao na agpay nga iringpas ti bayad ti balay konsular tayo. Tano saan? Rimataandan, unupul outan damot. Ay ka pinul out daki din dagiti daddo mga atop kanyero kas kada dideng. Nya? Adu nga men ti utang ko anak. Agmay-may sa kayo nanang. Awan mo't bibiyagan nyo. Kasano nga'y ang makautang kayo pa'y laeng? Siyempre, kasapula mo't adalusan kan papintasan ti kuko. Kas kadalangak, iso ang nagparibandak mo't kas kadagimbata nga mo't ti arte ti bagek, dagiti kasapulan ti bagek, kas kumati alahas. Ay na. Mangmang tudak mo ti kasapulan pare tinasaya at asalunat. Sabali mo gayam tinangararamatan nyo nanang. Anya ngay ita, naurnungan kayo ni ti utang. Pati balay rinakrakdan. Gapoy ti kinabarayoboy yo. Unay daytan kaka. Ay di na konsiderin anak. Ta ikagumaak abayadan amin nga utang ko. Sa anak ton agumatang kada umutang iti saan anapatag abambanag. Promise anak. Talaga promise. Dahito ibagbagak. Patsyan na kuma. Kasyan na kuma anak ko. Unay mo't ngamin daytan nanang. Pirmi, akinagraraman nyo ngamin. Ultimo sigod nga ipapaunag yu kat uyawin nyo pa yun. Di yun kayat asidaan. Nagalas ti kas tananang. Ita, naawanan kay langaruden. Agyaman kayo nudenggen ti amok ti pakaasik. Adinak pa'y pagawiden. Tapno mabayadak amin nga utang yu. Unay kat ngamin daytan nanang. Ditan gagayem, tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Pirmi, akinagraraman. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Mula apagbaknangan. Tatang, pabuludan dakman pailaang iti sangaribo dita. Ano manan, di mo pala nabaybayadan na di sangaribaw anaalam kanya kiday. Sila ang dayta tatang. Anuam ayat ti kwarta. Adda masetas agatangek. Anya, ay unay daytan kaka. Umutang ka para masaitas laang. Saan nyo alalaungon tigatangek tatang? Ta iso ti pagbaknangak dayjay. Apay, agbay ansil ka iti mula, inigusyaw. Apay kit di nga inegosyo kun ngay. Taraknek Anya, da kita kidi masitasan ti paggasgastuam, iti awan ka is-iskan na. Ay natatang diyo tagtagibasitin ko nakmanen. Taday ta amula ket pagbaknangak. Unay daytan kaka. Anya? Inikamanen iti sangaribaw. Masapul na nga raw, tapno mapaaduna ka na. Pat-pat tumet. Aramatin na nga raw da paggatang iti mula wano masitas. Kat dagita masitas agatangan na timangted kanaw iti pagbaknangan na. Ay nalakay, kasta manun timbaga na di napan atawan. Anya tinapasamak iti mula na. Kan anya tinapasamak ken ko na. Naawanan iti trabaho da nagser at ipagpapaayan na kumpanya. Imbag
Ta nakastrik mo't lang iti sa bali at trabaho. Kat nasingpot ka na ti boss na. Anya, tinaytulong ti masitas nga bagbagana idi nagsira ti pagtrab-trabahuan na. Anya kumangay tinaytulong ti masitas kanakwana. Uray kumaa no agbunga na iti sagpipiso wano sagdodos ta isaw. Awam may uray sintimaw. Talaga nga awan lakay. Mamati ako ma. No dagiti masitas na ket agbulong iti kwarta. Asag sa 1,000 a pesos. Taday talag sip ak taramide kuman. Ay, unay na tankaka. Sang kay bagana amang tudgasat kanaw. Waning nga raw. Ayan na ngay tigasat na. Nagbalin mo't nga ubaw. Naibawng. Unay na tankaka. Patpatsin nyo man ni nanang tatang. Patsik nakita kmait nga awan timod no iti na ibagbagam ide. Ang makaito ni tigasap na mula agi na tigatang mau. Ay natatang aya, urayin nyo ka de. Makigtot kayong tulaengen. No adan iti dakulap ko dagiti riw-riw apirak. Anya nga tinagan na kita masita sa paggasgastusam. MM kun WM. Anya na ita MM kun anya mo na ita WM. Dayta MM ket millionaires money. Sana millionaires plan. Taday tamot tinang nangag ko iday. Nasaysaya at mutlaeng ano millionaires money ta MM nga rod. Nalawag a kwarta tidakdakamaten na. Money as in kwarta. Wano money as in pirak. Money. Ay, unay na tankaka. Akay, anyamot nga jay WM amasitas. WM is welcome money. Sana welcome plan. Money nga ron ti padpadaanan tatang. Saan amula? Ngamkit di. Mula amakaited iti padpadaanan ang money, pirak, or kwarta. Unay day tankaka. Hindi sumpay di tayo ti masungad. Pasalsalay. Ay natatang, may maya no pasalsali ti kwarta. Taday talagpidot. Tirigat na nga ron kat saan mata kwarta na ita. No di kat mula wano masitas. Kat isumat, isu timang pataod, iti nakapuspuskol a kwarta. Ay, nakapuspuskol awara kunam kindi Unay daytan kaka. Sibugan kayo ang masetas ko tapno umado wano pumuskol kayuan. Kat umado ken pumuskol mo ti kwarta. Apay, nalipata mo ti oras ken aldaw matit. Amok nga alas 8 ken Lunes ita nanang. Malagayam, apay adi ka pa'y lagkiren ama pa nagtrabaho. Nanang, unaek dagiti makaited iti pagbaknangak. Trabaho kun sweldo ti makaited iti kwarta. Dayta a kwarta no maurnong ket agbalin nga ado. No umado, isunto ti mangted iti pagbaknagam. Idinto taday mula ket pagtaktakam lang arudan awam mo tagsaringit dita a kwarta just kay dumngeg kayo ananang dayto ti mangted iti gasat kanyak ngamen adan to maigamak a milyones uday daytan kaka pagtawdan na kumagay well mabalin ngagtaod iti pangabakan iti milyon wenno agtaod mapidot a milyon. Mapidot a milyon. Awan to pa'y mapido mo a binting. Day talagi din milyon. Think positive, nanang. Ay namatit aya. Oray no positive ngagmalmalum ti utek mo. No di ka matagkirin. Awan mo lang dayta. Dayta ibagbagada. Think positive. Nadanggayan mo lang iti panagtignay. Oray panunot iti positive no maturog ka mga malmalam. Anya mapasamak nga ay
Oray isem ka mga isem magmalmalam. No di ka mo't agtignay ngagtrabaho numanggad. Anyat mapasamak ngay. Kiraos buksit ano kasta. Ado manan na sermon nanang. Negative kayo manan. Kaslayo laaw awisun ti malas no kasta. Pagyamanan nyo kay di anigasat. Aywan, daytay nakatugaw asinan budang agpaypayapay ti ima na. I-display di ta masungad. Tapno payapayan na ti kwarta. Kan, isabit ko madagiti kililing-kililing di tari daw. Tapno mangagnigasat kat sumrek dito'y pagtaengan nanang. Ayaw na idaytan kaka. Mala, ipalubos mi pa'y kinitatang mo dagita ang binabagtet ngar aramidam. Tapno di mumut ko na. Ngam, para makita, no anya ti may tulong dagitaken ka. Unay daytan kaka. My God, Elmo, di kagbatbati. Then, nakigtutak pa. Kunak no enchanted house tinastrict count. Kunak no nainkanto ako. Takasta nga men, nagiti mabuybuyakin, mangmangagakabalay ti inkantaw. I just kay kiling-kiling sa dapay kalbo di tang agkatawa amang paypayapay kanyak. Amom kapidwa, pangawis dagita nga uni. Kadapayapay. Pangawes, iti spiritaw. Pangawis iti pirak nga ado. No di mo pa'y ammo. Kapidwa elmo. Gaputa awan nunot mo. Ay, unay daytan kaka. Kunak nun niya itayag. Arig na nakatuknukan, iti di makikita, kapidwa matit. Ale, sawem ti kayat mo as sawen. Tamakigtot kan tulaengen. No makita mong ti pirak kadagiti bulsak nga glulupyasen. Gapo, tamilyonarya ak tumuten. Kat no mangupay ti gagara, mabalin mo ti tumpuaken. Ay, kapilitan na kastan, tanarigat ni Mang Totop, iti bagtitan. Ay, agpakada ak manlangan, tanarigat ti maakaranan. Ay, unay daytan kaka. Anyat mapaspasamak ka ni kapidwa matit, ante. Ay, amok man kan kwa na. Kasla damot kan kwasit na. Pamagtitan samot tan. Gapuday ta kadagiti mula na, uno masetas na. Apay ada makapabagtit ang masetas antay. Dagiti masetas na nga rod. Iso kano ti mangted kan kwa na iti naimbag agasat. Ay, una yan ni kapidwa. Nangalaan na nga iti dahi ka akapanunutan. Awan samot ti kasta nga isursuro da iti kolehiyo. Ay ka agsarsarili nga rodan. Ay, naringat dahi tanantay. No bagbaginan ti patpatsin na. Agnakam tao, no awan ti makita na anasaya at nga ibunga ti kinabagtit nga aramiden na. Apayan ti kursunada yung mat, ti uni ti kiling-kiling, iti ayan ti ridaw yaw. Ay na, masuruna nga rod. Dandan ni akto pa'y nasulak. Kan marengrengak iti uni na. Rabso ta ala kumangkat nga ibelang. Ang urayak pa'y ang makarieng iti pan nakadadaelen ti panunot na. Ay, una dahi tanantay. Anya lagi ta nakasupot, akaslaasin. Kan anya na ta nakasako dita. Abuno day ta kan garden soil tatang. Anya ti abunuam. Ni tatang mo't. Alangan mo ta pag shampoo. Uno pang bitsin ko iti si datayo. Unay dahi tan kaka. Kaya't ko maamuan, anya ti abunuam. Awan mo't mula manat nating dita. Abunwak adagiti masetas ko. Tapno lumukmag kan lumapsat damat. Ay unay dahi tan. Kat no nabusnak da, automatic, amang tedamot iti pagbaknangan tatang. Dagita ti paglanglanganam ken pakadadladawam iti trabaho. Saan nabali tatang? Tamang tedagita amula iti pagbaknangak. Kaano nga eh? Madanong tulad ta ah. Daytay saan ang mapakpakadaan ang mga bakak iti dakil a premyo. Ada sinalipam aya kontesta namnamaam ti dakkel a premyo. Oray awan, takila at to day ta dumten. Anya,
Na, anya klasit utak tadakan kan matek nakaadal kamot gyam. Tatang, saan nakaskas daaw dagito abambanag? Ta ited to tinaimbag agasat amin dagita. Ay, jak ambukan ka matek. Unay daytan. Kapit ba matek? Ada ka din angkel? Awan, kapidwel mo, napanijay ilay. Agburas kami kumakaragiti mulak na utong, okraken palang, ta ibingayak tumatay. Awan mat ni tatang. Bilibak mo't iti kinagagat mo amang tartaripato karagiti masitas mo. Gamnay, ang yel-yelo mo't tan, ti bulbulong da. Kun malunglung tot pa yan tinaduma. Iso nga ron nga ikatak dagiti maganggango abulong kada nalungtot. Apay nga, yakas tamot tay. Nasubraan iti init dagito'y dadduma. Dagito'y mat dadduma, nasubraan iti danom. Anyat na ganitayan na kita mulawan no masitas. Dayto'y nagsabungan kat millionaire's money. Ay boy, malagip kaon. Millionaire's plant gayam na kita. Millionaire's money, kapidwa. Taday tatimang tudtukan niya kiti money, wano perak. Na, Kan amom, no nagsabong dagita, dakkel ti tsansak ang makapaado iti kwarta, taagubbugton ti kwarta. Ngamin, isunto daytan tinaimbag agasat ngit dun na. anya, No, nagsabong dayta, gasat, wano swerte ti kahit nasawan. no ngay sana nagsabong. Gasat latta, tit dun na. Ngamin, jay nagan na nga rod, timang tad iti naimbag agasat. Unay daytan kaka. Okay, daytamot ngay nga rod may sa amula. Imbagak saman kang kaidin. WM, wano welcome money. Ay boy, malagip ko. Welcome plant gayam dayta. Welcome money kapidwa. Ta kwarta, tit dun na. Unay daytan kaka. Adda kakasta amula ni manang ko. Pimus ko sa agim matang iti adu apasaw anang imulaan na. Ngam idi awanan ti pagikan na. Imbeleng nan. Nangibati lat maysa. Ura na ti ibagbaga millionaire's plant. Wano rich plant kat binaybayan nan tanauma. Awan mo't nasaya at nga impaay nakin ko ana. Adda kat nga rodan nariribok ti biyag na ta insukat ni bayaw ka. Nagalas mo ton ni bayaw mo? Kasanaw. Kat pasig mo't latan amasetas ti sapsaparan na. Di pay agluton kadaglaba. Pasig latan amasitas. Di na payan masangon nila kayo na. Iso nga insukat dan Iso nga awan nasaya at nga impaay dagita amulakin ko na. Unay daytan kaka. Nay, dua tawon mo't gaya man, nagiti masitas mau amang tento iti pagbakna nga matik. Un nga rod tatang. Pimoskoldan. Nay, nagadudan. Un nga rod tatang. Awan pa yun ti pangikak. Nagbirre. Kas kada nagkrak pa yan nagiti pasaw nga ayanda. Un nga rod. Agila ako ka na, maring adagumatang, ta isupay. Pinadas ko nga rod tagila ko. Di damot kayat. Adu ka no ti kakastada. Katin padpadawat dapay ka nun ti dadduma. Ewan kaya, ora ni manang siyaw, impadpadawat na nagiti kakasta. Kan imbeling na payo na nagiti dadduma. Awan mo't pagikanan. Kan di nan masikasaw, ta ada na dagsa na sakit da nga agasawa. Di nan masango nga si kaswain. Nag-asawa mo't ta nagitanak da, iso nagtatalaw dan Ha? Kasta ka di tatang? Why, sa bayamon nagitatawan, may tulong nakin ka. Bayat no pangarkaos, kan pagpapintas mo lang itarubayan, kan urag ti balay. Saan mo namnamaan nga iso ti makaita di ti pagbaknangan. Agkarala daw ka pa yan iti trabaho, gapo ka nagita amula. Imbagata nasingpot ti amom. Puno day ta tatang, nasingpot ti amok. May sa day ta naimbag agasat, nga impaay dagitoy amasetas. Unay daytan kaka.
Gapo ta maluglugi ti kumpanya. Agbawas tayo iti tao. Kagundo ang empleyado, may cut. Kaawanan ti may sweldo kadakwada. Kadag iti may cut, iso ti addaan bad record. Kas kumay ti masansan na panagabsen. Ken masansan apan nakaladaw. Nagijay ti umuna amay cut. Na, naspakan. Siyak ti numero 1 agkaralangan kan agkaraladaw. Ayaw na yan. Kansyawan daklakit di da kapidwel mo. Kandagiti karuba medyas kay. Unay daytan kaka. Gagayem, padaanan ti part 2 na ito apakasaritaan ara pauluan. Mula apagbaknangan. Kat ita, adto iti tuloy ti pakasaritaan ara pauluan. Part 2, mula apagbaknangan. Gapungaron ta maluglugin ti kumpanya. Sandan ang makapasweldo. Iso ang may kat ti kaguduang empleyado. Nagiti may kat iso nagiti addaan bad record. Kas kumay ti kanayon nga agabsent, kan kanayon amala daw. Na, ina, may saak ditan. Siyak sapay ki di ti numero 1 agkaralangan kan agkaraladaw just kay. Ay, kansyawan daklakit di da kapidwel mo kan dagiti karuba. Ay, unay daytan kaka. Anyat ko na manak. Nagkisay da iti empleyado ta mabangbangkrapan ti kumpanya. Un nga rod tatang, kat may saak kadagiti na ikat. Ay, saan mo siguro agasat ti maadan iti kwarta? Pagtrabahuan kan sweldo ti kayat ko asawa. Un nga tatang. Anyasan, agasat mo't ni bagbagam. Awan bibiyang tigasat iti bunga. Wano epekto ti basol. Anyaya ti basol anak nakamatem bakay. Adda basol ni Matit, isungay ni Katda. Awan ti basol ko nanang. Mabangbangkrapan ti kumpanya pagpapaayak. Iso ang nagkisay da iti tao. Iso mat, alangan mo't adagiti naggagat asumrek ng empleyado ti katinda. Natural, adagiti sadot. Kun agpalpalya ti katinda kasken ka. Absent ditoy, absent ijay, ladaw ditoy, ladaw ijay. Anya ngay timbunga da. Naikat. Unay daytan na nga pa nang insultuyo. Saan ka ngayon insultuan? Ririingan ka lang iti kinapudno. Tanakulaapan ti panunot mo. No anya ti patsyen ti utik mo isulatan, awan pang binuran. Isu nga ita. Mabinurmot nga tan, dayta nga utak. Unay daytan bakay. Anya pa'y ngay, ti pagbaknangam ita. Ha? Ibagbagam, adagita mulam, timang tadi ti pagbaknangam, kan ti budang agpaypayapay ang nakasangoy ti ridaw. Anya ngay, ti pinayapayan na, jatskay. Kan dayta amot kiling-kiling iti ayan ti ridaw. Kas labatang-tang tinak-out. Kaya rigan na, anak out kan. Ta, awanan ti pagsapulam, awanan ti pagkwartaan. Ay, unay daytan bakay. Masapul ari ingek ni Matit iti kinapudnaw, asaan ang makaiyawat iti kwarta dagiti masitas. Pagpapintas, kan pagpapriskula ang iti arubayan dagita. Mabalay na makaitunda iti kwarta, no agpaado ka iti lakam, saan kat nga agpaado iti i-display, kalpasan na, ibagam amang tud iti nasaya at agasat. Sakbay pa'y amalaylay, kada malungtot dagita amula, wano masitas, ila kumaon, tapnang balin pa kwarta. Dayta, timakuna agasat. Saan kat nga ap-apro samlatan akasasaaw, kada agpay-payapay mo dayta buda dita, ade mo maammo. No, kumpay ni patay ti paypayapayan na. Yes, kay! Alabos mo't nagsasaw ni nanang.
Unay daytan kaka. Kapidwa, talo atawan ang tinapalabas. Ado siguro ang tinarunong mo iti sweldo pa niya. Naitalo ka pa'y katngatan. Ngamin, adda mo ulam amang mangted iti swerten. Ha? Pimbintas dagiti money plans mo. Kan dagiti millionaires money, kan welcome money, amasitas mo. Ado siguro ti na-welcome da na kwartaan niya. Amangan no agpatakder ka ni ti mansyon. Nagalas kamutan kapidwa? Di mo ibagbagaan na alasak kapidwa, ta itartarayak pa nga ro dagiti babae nga agkakapintas dita. Nalas kung kunamkit din, itikas tiya kinatarakay. At damot palpalanggwad mo niya. Ang angawan ka lang, ta nakamisuot ka mo, ta mang tamtaming ka dagiti masaitas mo. Siguro, babalawam ida. Ta imbes sa gasap ti impay da, ket malas. Sa kaagkatawa. Ha? Anyat nakakatkatawa ngay. Makakatawa akla nga. Ta dagita masaitas ket nakapuyan da tinangta iti pagkwartaan, uno gasat. Awan pagbunggunada mo, ta kanagnagan ti kwarta. Unay daytan kaka. Bayam kapidwa, ta bitinak tuman na kita iti papel di bangkaw. Anya? Ang sana da dyan millionaires plant, wano rich plant, ti ibitinak iti kwarta. Sigurado, adi na maaway. Nalukay ngamin ti stem kan bulong da. Ita welcome plant ti bitinak, tay so tinatangken. Mangyas piliak iti kwarta dita. Ta naalak mo tan ti 13th month pay, agraman bonus. Kasta ka di kapidwa? Uwin kapidwa. Iso medyo naglupyas ti pitakak, agraman bulsak. Ang mas dawa. Ta awan mo't masitas ko, apulos. Ang ado ti kwarta. Ha? Kwa. Sige ki din. Bitinam nga rudin, tapno damot kwarta makita. Mabila ha. Tanay, narigat wa kautan ti pitakak tanay, bimbimsaw nga. So nairutan dito bulsa. Ay na, naggasat at talaga ti adda panggedan na. Ado pa'y lang ibagbagamot, bitinam mo no bitinam. Mga nunam na masangaribo ti ibitin ko. No sangaribo. Mga no may sa ti maibitin ko. Nagadumot ti sangana rita. Isa sana sangaribo, tapno ado ti ibitin. Ang magkidam ka kabayatan nga ibitin ko, tapno mas excited. Okay? Sige, unay daytan kaka. Sutil at talagamot ni Kapidwa Elmo. Apay aya. Kunana abitinan na iti papel di bangko dagiti masetas ko. Amang tudto itigasat kanya. Adamat nakabitain. Papel di bangko mo't lang ita. Adapay sinsilyaw dita puun na. Day talakit din ti ipalpalastog na kanya. Taltalo asang babain ti pesos. Sa pasig asag bibinteng just kay. Agyaman kalatan ata si pupuso mo't nga intin na. Jackpot yan na si Pupuso tatang. Si iinsulto ki di Tano si Pupuso ko saglilimagasot ko timbitin na wano sagsasangaribo. Ay, nalabis ka mo't anak. Ayaw na daytan ka. Inem at awanan lakay. Agri-griga mo latan ni matit nga anak ta. Marigatan nga may nasumurak iti opisina. Si mayaatan gamin tinapinta sa panggedan na. Ngamday talamula as asintaran na. Oray kumano unaan na ti panggedan. Kalpasan na may kadwan tulaengan dagita amasitas. Wan kumaa. Nagsapsapa kumaasimrag kan saan kumaa naglanglangan. Daytan tumo ngamin masitas. Ngawan mo't maited na pagsayaatan ti ununaan na akanayon. Oray kumaano nalako dagitan. Tapno nagbali na kwarta. Wan nga raw. Ay na, managat at tengpay ngamen. Imbag laki din, tadi na pa'y pinanunot, nga ituday ta amasitas, nagbalin nga asawa na, just kay. Manay! Nagbali na, manay! Ay, unay daytan ka. Kara, adumot siguro ti kwarta mitana niya. Nakaornong kamot nga ta.
Anya kumamangay tinarunong ka kanagbasi mo ti sweldaw. Umdas lang ay subo mo ti magatang na. Kat nadamulam amang to di ti money wano kwarta. Adda mo ti intud ni kapido mamatit. Awam mo ti pagsayata na nagunod ka. Nagkapuy mo day masitas. Awam mo ti pagsayata ka pulaos. Intun ka nimbelang ka. Ay saan awan mo't basol dagita masitas. No awan kwartam, agsapol ka, agtrabaho ka. Saan kat nga ipabasol mo iti masitas? Apay, adda utek na kita aya. Sikat ya adda utek na. Iso nga aramatom ti utek mo, no kasano ka nga agkakwarta. Nga, ngunay daytan ka. May saka mo't nga panpanuray launa iti gasat na dumtang. Sikat ti mga rami di ti gasat mo. No urayam latan na manabtuog tinaimbaga gasat. Awan na, sikat ti manabtuog no kasta. Unay daytan kaka. Imbag pa ni Manang Lydia, ta nagpipintas dagiti welcome money plant kun millionaires plant na. Millionaires plant kan welcome plant. Isuma lang iso day tatatang. Nagpipintas kun nagsasalon at da. Iso siguro nga do ti kwarta ni Manang Lydia kun nakabakbak ng anya tatang. Anday ta ka man nilidya kat sigudo na baknang kan adda negosyo da. Isaw ti pagbibiyagan da na dya. Sana da masitas ti pagbibiyagan da. Ha? Uray baknang da nasalukag dalat ta. Naira na laeng nga da masitas da akakas jay. Kumpleto da iti masitas. Ngam awan at-ateng da. Ti adda kadakwada kat kinagagad kan kinapakumbaba. Iso nasaya at tibiyag da. Unay daytan kaka. Napakumbaba akmat tatang. Ngam sinadutam tinagtrabaho. Iso akas jay tinagtungpalam. Ha? Ulita anak. Tigasat ti may sa tao kat agpanuray ti aramid na. No nagagit ka amanggay kan nagtrabaho. Ada ka na. Ada kwartam. Ang na medyo sanot ka. Medyo awan mo ti kwartam. Kasta lang dayta. Sana mula wano masitas ti mangtay di ti kwarta. Bunsang agpaiso niya tatang. Naamiris mumut nga tan anak ka. Wan nga rog tatang. Sanday ko mga ibaga akas timat ti kasat ikaw. No di kat isa tiyag trabaho. Kan agaramid tayo itinaimbag. Tapno mabindisyonan tayo. Saan ka na nagtimula? Mas ka na niya pa di ti pangnamnamaan. Diyos ti pangnamnamaan. Ikararag tayo at tulungan na tayo. Kan igaid tayo magtrabaho. Buyugan iti aramid. Saan mo ta mabalin nga kidaw kay ti tulong ti Diyos. Ngam sadot ka na manggad ka. Awan lataan o kasjay. Gets mumut nga tan anak. Manipon ita. Aggagagat kan. Iti kasta, ada maurnong ka nagbali na kwarta. Amang tento iti pagbaknangan. O naidaytan kaka. Uy, baro mo ta tricycle mo kara. Wan elmaw. Kaya lang ipasadak mo ta. Bili bakit isaot mo ita amang gada? Uray, babae ka. Kaya't mo tagpasada. Nangrigatong tibiyag elmaw. Iso nga imbis nga ipamanihok iti sa balay, siyak lang natin mangipasada. Ay kauna. Kakasiyak nagtrabahaw, kanagurunong. Iso siyak mo't lang ti mangipasada na. Dayta ti talagaan na imbag agasat. Ta sikat tinangaramid iti dayta agasat. Saan kat nga agpanuray ka iti mas masitas dita. Akas ka ni matik. Ni mo Tata Pedro. Masitas mo ti pabasulan na iti agkarsakit da.
Gapo ka no, tadamula da si itan. Una daytan. Mas dawak mo ka. Apay nga tapabasulan da dagiti mula ngawan mo't nakam na. Di danto payag reklamaw. Nusan mo sibugan ida. Kalpasan na. Pabasulam ida. No dadak sa mapasamak. Kastansa na iti awan nunot na atat-tao diti lubong. Lisyan da ti basol da. Sadan to ipabasol. Karang iti mula wano masetas. Unay kit din. Kapanunutan na ita. Isudaitan natay utak mo namon elmaw. Once upon a time kat nagbalin kamot nga utak mo namon. Nga, Ta nagpa-influensya ka kanimati. bigbiga mo kidi dayta ang sana balay. Ta nakariinga mo lang iti kinapud na just kay. Kunak no di mun pagan ano dagita masetas matit. Asikas lang nanang. Tawan mo't basol day tanyaman na mapaspasamak. Punaw, ti ko nam anak. Naamiris kong tibidot ko nanang. Tatang. Katpatsyek, asan pa naladaw ti amin. Isu nga agbiro kak iti kumpurmi panggedan basta nadalus lakit de. Kasta ti may parbag. Una, nasaya at unay na ita anak. Di mo tultulada yung nagiti sadaut amang namnama iti angin. Wan tatang. Limapsat amin amasitas mo Wan tad adun ti oras ko anang taming kadakwada. Kat iti mabiit, ilakok ida, tadan na kontak ko agumatang. Ay, kasta tinasaya at anak. Amo yun nanang, tatang, panawon mo't laang tinangisuro kanyak. Kan, panawon mo't laang tinanglukat iti nakaturog nga utek ko. Hustaw takunam anak. Ita, nanang, tatang, saan akon amamati iti at-ateng. Diyos laangan ti patsyek, gan pagserbiak, agraman kinagagat, wano kinasalukag ko, tapno agbiagak, kan makatulong akmet kada kayo. Gusto na unay, kurik na ita anak. Ay na, unay na itaan kaka. Itan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan arapauluan. Part 2, mula apagbaknangan. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan arapauluan. Palpak kamay. Masaw, ada kontratak, alain ka. Rumbang lang kasta agayam. Tanu siyak tada kontrata na ket alain kamay. Ay mo na, best friend forever nga raw. Anyat kontrata maya. Agkali iti abot Asinaw ti maikali iti abot. Rukit ti maikali. Ay, kunak no nataya dingoy. Pagbasuran mat gayam. Di munto mat ngamin imbaga adagaws. No, anya nga abot na ita. Kunak paikit di ano bubon. Siptik tang, oray na itaan kaka. Ano nga inton magagagita ka Kunak mano inton bigatan. Aga porang aro di bakit nagpaparamid. Sa anak pa yan nakasagana ta adatin darak kakasangay tigayam. Kalpasan na mapanag iti ayan ti agpabuda ka arroba. Da kamin ati mga ramid na niya ti kunam. Agawan nakpaimat pren. Trabaho na itan. Isu ati rumbang nga una man daw. Ichat kan tulatan masawang una dita. Makidaya tayo pa'y madatay supay. Trabaho kuman tapno agkakorta tayo adagusin. Uray mabsog ka dita padayata. Awan mat kwartam. Uray ada korta man o di ka mabsog. Anya? Ay unay daytan man daw. Maria, adda mabsog ka adut kwartam apaggatang iti makan. Dayta padaya ket maminsan laeng. Unay daytan kaka. Mga kami laangan iti sabali man daw. Iyap apurak nga men, tapno mausarin je banyaw. Sige na. Umi kami to no Biyernes. Lunis ita. Agurayak pa iti upat nga aldaw. Nagbayagan nga Inton bigat ko man Ta, imbagak pa'y lakeng ka idi na panalawas.
Saan nga napakadaan, nana? No adu pa'y tinasken at amingem, mangala ako niti sa balay. Sige malangan. Umay kami ton bigat. Sigurado jak kaya timang namnamay ti angin. No bigat ko nam, alas 7 pa'y lang iti bigat, adda kayaw ni balay. Uwan ka din, nana. Oray daytan ka. Alas 9, bakit? Awan mo daman raw akinatulang mo nga umay agkalay. Mas daawak mo titiday dya tao. Inyunay-unay ko pa'y. Awan magdadya katultulag. Mga latan iti sa balay. Basol nan ata saan na sinurot ti tulagan. Mabitla ang tawagak man iti cellphone. Sige man. Mamuan o. Yeah. Hello man daw. Hello, nana. Anyat orasan? Alas 10, awan kayo mutan. Adag niti ospital, nana. Apay, agan ano ka? Interamin tatangkaw ta natake. Iso aya. Ay di kasanong arudan. Mangala kamin iti kasukat mau. Saan, nana? Emergency man. Ipabigat siya na. Sige nga raud. Tak manan. Yak matin kararag ang ospital ni tatangkaw. Sige, bigat no bigat. Ang mamangan no ibagam tumanan, ngawan mang bantay kini tatang mo dito ospital. Adda ni nana nga mang bantay kan ko nana. Sige tanay, agasak pa ni tatang. Thank you, nana. Bye. Awan. No bigat to ka noon. Manay, mano abigat dahitan. Ay, ang karapalpak mo't na dya tao. Saan namot anagayatan ti pan nakaatakin ni tatang na. Iso maawatan talatan No awan pa'y no bigat. Talaga ang mga ala ako diti sa balay ngo may agkalay. Unay daytan. Loko kamot man daw. Ulawam di bakit? Tagtagaray. Mayat ti makilayata agpainom ng tupay tinaimas nga arak. Pasing street side ti arak na ko naman. Palpak kamoy. Sigilat na. Sikat ti surutan may ta sikamot ti akin kontrata. No kontratak la ko manajay. Napana ko ni di kalman pa'y kumaa. Ano pa'y lati bagbangam mat basok. Kaya't mo to makipangan kung makiin nilaw. Unay datan kaka. Kasto na timbartek mo man daw. Imbaga, no makastrek kain ton bigar. Ewan neta. No problem. Nakamila ko man ti mapanin ton bigat. Sa mamat. Let's drink more. Arak mo bang ested sa ripulutan? Awan ata na bartekan. Inyawid da kan. Saan mo nga mo ti lubong mo. Just kika. Apa inyawid da nga? Kabalak may Mike. Kabalan pati bagay. Minumak pa. Langgong ka. Tilibagbagam. Nagawid akbat nga rulan tanay. Rabi-rabiin. I-message naktulangan no matuloy ti trabaho tayo no bigat. Trabaho mga may bagamad. Happy ba yata pa naman yan? Ulaw na ka tao. Panawak man langit. Ano happy sige man daw. Mapana ka. Unay daytan ka. Awan na dya katultulang baw. Palpak at taaw. Siya kaunti mangalay ti sa baling ang trabaho. May salang ayab kaw at dadaan. Kaya't masawan. No awagam ida-ita. Adadadagas. Di sige. Makamuka nga raud. Gunggunadan adagijay tawan damat. Agdardaras ta, kalpasan na mangibayag damay. Mas daawak Ado siguro ti kontrata da. Iso asandan ang masangot yung may trabaho ditoy. Kaan sandan akasapulan ti kwarta. Unay detan. Nuwakas ta ti tao, saan mo napagtatakunan? Makita nagpartak na pa ingag trabaho. Awan tinungtungan.
Wen ata kontrata, nakaululimak dangag paiso. Kun may sabakay, inulbudan na ka ni Mandaw. Sana puno ana atake ni tatang na. Si makit lang ti tiyan na tanangan itiado abirabed. Unay daytan kaka. Intun bigat, ikandan iti hollow blocks, saday kan iti flooring kandiding. Nalpas daw niton malagip ni Mandaw ti umay. Ay, unay ka da taon. Basol na Apay nga men, kaintantan na iti manungal daw. Hindi pa ila kumanalpas daytan, may adagos. Nakapuot kamit tayo niti or-orayan na trabahada or adi mo mat maurayan na pulaos. Mas daawak atay sumutun ti masurot. Warsyak, nakaskas daawa talaga. Ay unay daytan kaka. Ayun, nakunada na ta. Nakasapsapa tayo lima, ama pa nagkali iti apo. Wan nga rod man daw. 5:45 pala. Data ito ni di balay da. Angam, mampit lang. Ako rin kaya. Apa yan, nagsarimadeng ka dito abay ti balay da na Petra. Damat lalaki ng trabaho ni ti trabaho na ko ma. Anya? Ay, wan. Kita man. Na? Nakakalidamat tayo. Nagpartakdan? Nasiminto na ba yan? Flooring lang ang ti simsimintun da. Ay, anya nga yan, taramidin tayo. Sabay, amin tayo alimagot na kay gamiti pala kadagabyon. Diyos kay, ay, inagawan na kong mataliti trabaho. Oy, boyet, si Gakamay, apay nga inagawan na kamay. Oy, mandong pay amon. Nay, mababainan. Silang payan ti isem na, ung-ung-tam. Kaya't mo ti bakawel, Bay amon ko lakmay. Awan basol ta tao, ta inayaban da nga rod ngang trabaho. Kaslamat ng ka, inayaban da ka. Ngam, adu mo ta pambarmaw. Ay, tangiwam, umata. Pambarang ibang mga ginanapit ra. Uyed, agagaw kayo ti trabaho niya. Kaya't mo tadis no gagan. Ay. Di ka man umay magdisturbo dito'y mandaw. Ado, adi ka impambar, agraman ti amam, impambar mau. Ita umay ka mang kibor. Kaya mau, te kapitan ka. Awan ti amo ni Buyet, may papaniti tulagan tayo, adi mo sinurot, pinutinungpal. Agawit kayo. Umay kan man daw, agawit tayo. Nataktak tayo lang. Kundi gam tayo pa iti gamit nga kali. Diyos kay, palpak kamot namin. Unay detang. Loko na jaman daw. De pa'y lakot sinipat ni Buyet. Kabalan ni Buyet na ita, dakdakkel ti bagina ngam ni Mandaw. Ngam imbag tasan na mo ta tinutupan. Mamin, ano namat lang ay no tinutupan na. Mabain lang ni Buyet, adabain na kadata. E dito ta ni Mandaw, nagpuskol ti kudil na. Nasa umong lakay. Palpak na ityal alam bakal. Isumot tinayra na ngamin, bakante ide. Tadamot trabaho ni Buyet. Isu tinagbasol, isukit din ti kundikarit dita. Di pa ilakit tinibab ni Buyet. Malalakay. Saan mo nadudurugan ni Buyet ta mga matutupan na? Saan nadudurugan na ita-tao? Amo na tilintag. Amo na ti agbain iti pada na tao. Agam nukas pangarigan di marop ni Mandaw ay awan manakdown Ay unay taytan kaka. Nagdakkel ti bagi ni Buyet. Napigsa. Nadadagsan ti trabaho na. Langgong tumo ngamin ni Mandaw. Adapak pakarun na dadya tao. Dasinpot kan nadayaw mano daduma. Ngam no daduma ka kasla adasinto-sinto na. Kasta ti ada kurkurang na. Iso baybay amon bakal. Saan muntun nga ayaban no aday patrabaho. Tapalpaklaan. Sakit ti ulaw. Unay na itaan. Lakay. Mabalintan nga ipatarimaan ti kusina.
Ta adamot umdas a pagpatarimaan ta. Kasaritam nga rodan ni Buyet kan ti grupo na ta umaydan adagaws. Inawagak nga rod ita ay ngem adda kanu kontrata da ijay bagyaw. Kalpasan da ita, ijay to kanumanen San Fernando La Union. Bisi launay ni Buyet. Narsing pa kan nagagat ngamen. Iso nga adaw ti mangayab kan kuana. Wen nga rod. Di mo to pala intulag, di may nagtrabaho dito'y balay. Awan pa'y mat ngamin ti plano tayo de yamang patariman ti kusina. Bakit? Kusina ken palitada di tarwar ti balay kuma. Like, anda umawaawag kan ka bakit? At kita man. Manimot man daw. Kasano nga amo na tinamber mo? Aguray. Nay. Ada mo text nang muna. Intod ka nun ni Buyet. Nadakamat ni Buyet kun kwa na ang agkasapulan tayo ti trabahador. Ay, jak kayat na dya tao. Saan tumanan na maururay? Awam nga ron ti sabali ang mabalay no saan nga isaw. Nasingpeta talaga ni Buyet kaya't natulungan ni Mandaw ang makabirok iti pagsapulan na. Sana managimulay ti sakit tinakam na dya tao. Isa kanayo na maparaburan. Lay, naguni man ang cellphone mo. Ay, kasasa unak tumag. Ni Mandaw mo laeng. Naguray. Hello, Mandaw. Nana, agkasapulan kayo kano iti trabador? Wen kuma, ngamawan mo tikaskin ni Buyet, iti kinagagat. Nagagitakbot na na. Nakamin at yung may tambisimot ni Buyet. Amangan no di kan tumanon mauray ti manung aldaw. Kat amumutan, ano siya tagpatrabaho, kimat, ti kayat ko mapasamak. Unay detang kaka. Kasta, ti kayat ko kinapartak. Iso nga ro da kontrata, tapno daras malpas. Ta amo konti style ti trabahador no por dia. Agay ayam da. Ay, di kayat ti kasta. Kimat, apa nagtignay ti kayat kaw. Kaya dito na. Sige. Ready or not ready, start tomorrow. Approve without thinking na. Unay na itan. Kita nagijata tao. Daman daw. Wain, nukit kita kida nakaparpartak na. Ngam no tumalikudak sa kusubyan akitaan tinaaramidan da. Kaslaawan. Imposible mo ten alakay. Adala tamot maaramidan da. Nagpartak na ngagkot-kotay nukit kitami da. Pumanag na to manaray da nor arigay. Ngam kaslaawan mo't mararamidan da. Nanay, miinak injay palengke siputa mida. Tapno alisto da ngagtrabaho. No por dia mo nga mintin tulag mo. Kontrata man wano por dia, no ada ba inti tao, agtrabaho, di na sayangan, ti oras na. Wan batkit dia. Sige, siya ka unti makamukadakwada. Unay daytan kaka. Nadamag yan na. Tay, Tinapasamak ka na kitagasawa, dilingkan mareyaw. apay, nagan-ano da? Nagpinang orda, nag-aapada nga menta, napigsa ti imon ni Dileng. Ay, naglugaw. Okay. Imbagman, awan tinapurwan ka dakwada. Nasugatan damot adwa awan nagbutang kadakwada. Agpada da na uyaw. Ay, awan man lati nagpakumbaba ka dakwada. Awan na. Agpada da tang site. Oray sugat-sugaron ti bagbagi da agapuanan damot lang adwa. Alilat ta. Kaslada manok nga agpalpalot. Oray na sugatan da tira. Ken kaslada aso kinagatlat tamag. Ay, unay daytan kaka. Ay, jak ambo akas tati ka, grabe da nga agapa, dagitang gasawa Ay, grabe anana. Awan lat naganawa mo to nakabalay na, uno karuba na. Ay, nalakaayamat ti may ramraman.
Agpadadang ang dapat adong na. Ikakit ipa-slice na pag-iimahon. Ah, Sabi no'y boya ti tao ida. Ang dapat ng video. Nag-siror na kiti marites. Ayunay daytan kaka. Ay, anya nga yung tinapasamak. Ay, ti kahit ko sawan, no, adan na knockdown, uno na'y dasay kadakwada. Awan mait na na. Ida agangay ka. Ada tanod ngay may. Layatan na kit din. Okay, anya nga mo tinaramid ti tanaw. Di pala na ngayab iti pules. Awan, ana. Ay, una yan. Agmayat met tayo ti tutungtungan niya dito yan nakatugaw. Apay nalpasan ti trabaho man daw. Ay, anda ni masong di ta. Alis to na ita. Trabaho di talo at tao, titignay na. Ay, katno diritso kamit ang nagtignay. Di nalpas ko man. Nangro na kat trabaho gayam di talo at tao, ti kabaalan ni masaw. Plus sika, di nalpas ko man. Ay, kat sikamot bakit? Tinaktak mo ang tataaw. Interesado ak nga may nitim padamag na. Iso nagdamdamag ak mutin Ay, kanon to pay. Nga da magapuanan ti tao no kasta. Kat sikamot man daw. Nagsirib kamot tayo. Ha? Agirwar kay ti tapay kapagintirisan ni nanam apitra tapno lang may sardeng di trabaho. Palpak kamot at lasit tao. Ay, saan matarato? Mayroon na lang nga nalagip ko ngay padamag na napitra tirire dagiti agasawa Mario Candeleng. Anya, apay bakit? Ada aya premium no maamwam tinapasamak ka dagiti nga agasawa. Malaksid nga awan premium, awan pa'y malpas at trabaho. Apay di mo mapanunot bakit? Kan si kamot man daw, delaying tactics kamay, uray-day san kaka. Inton man minsan man daw, di ka nagipadpadamag kanyak. Ta sayang mo ngagpaisot ti dua nga oras ta nagsarsarita. Agsumliak ko man iti trabaho ko na natataktaka kung hindi kami tagpatingga kagdamdamag ngamin. Day takot ti kunak. Agpada kayo nga awan panunot na. Si kaman daw manang gundaway kamay. Si kamot bakit awan panunot mo. Ay unay daytan kaka. No trabaho lang. Iso ti ipasnag. San kan nga ipasnag ti agistambay kas kadagtotong taong. Si kabakay. Agbantay ka lang sana masapula ka inistoryam ti trabahador mo ta siguradong agsardang. Si kamot man daw. No kasarita na kati amom, agkuti kalatamat. Saan kat asiting pretty kamot na makitong-tong-tong dita. Nay-naytan kaka. Jak kaya ti kasta trabahador. Ay, di kay aganak tata. Saan kung nakasasaw ni Nana Petra? Rin damdamagan na. Saan kung nasumbatan? Ay, no may papaniti chismis ti damagan na. Saan mo asumbatan? Ang no may papaniti trabaho ti damagan na. Sumbatam latamat. Kan may siya. Por diya man wano kontrata. Agbalin kayo kuma ang mapagtalkan, palpak kayo mat at tao. Unay-daytan kaka. Ditan gagayem, tinagibusan ti pakasaritaan ang napauluan. Palpak kamay. Dito'y drama tayo. Unay-daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.